Salat tarawih 8 rakaat hadis Muhammad anjir percaya kemuliaan Nabi je tambah latar anjir percaya lahirnya Nabi kemuliaan Nabi je tambah latar anjir percaya lahirnya Nabi. Muhammad Nabi bercerita sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi kan ku bersungguh jika mencikan para jemaah azan sekali talik remaja jika harum tak hancur pengingat mati talik remaja jika harum tak hancur pengingat mati wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Salat tarawih 8 rakaat hadis Muhammad anjir percaya kemuliaan Nabi je tambah latar anjir peringat lahirnya Nabi kemuliaan Nabi je tambah latar anjir peringat lahirnya Nabi. Wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Tapi yang lucu wahai sahabat tayo berdebat anjir pada jarang membantah apa kabar yang merana lagi pencuri jarang membantah apa kabar yang merana lagi pencuri. Wahai kaum muda umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Kan ku bersumber Jibril citaan orang Jumat azan sekali balikin mayat di kena harum tar hancur peringat mati balikin mayat di kena harum tar hancur peringat mati. Wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi meminta ikut sahabat jamaah kaum bid'ah kaum wahabi. Salat tarawih 8 rakaat hadis Muhammad anjir percaya kemuliaan Nabi je tambah latar anjir peringat lahirnya Nabi kemuliaan Nabi je tambah latar anjir peringat lahirnya Nabi. Wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi meminta ikut sahabat